itu di daloha punung ngauduk kami nomor hula-hula baru judoro ni judoro ni tuhatai majaro pasu-pasu sama teman keluarga kata marhite na posongai itu henakku doto baru bae maho parumain si harolong aku si metuan bolo tupe somor dia si metuani aju dengan aku bae hidup pagi tuhui utopi ikolas marasi metuan itu sebagai hasian kodi joloni itu kudu lagi suaksoni nak pangu hela au bangka situ turu mangida helaku 3 hari danak katai tulang doryok tamu satu gari danak kirim lupe di pasu-pasu tuhak ko HP mari danak potonai idok ko sim Tuhan tadama hosul yazar sani bodoki tadama hela ngajar honi bodoki ima masa Tuhan dipuji-puji ya mau lihat tema helakku sanggiak maho helas sitiruoko do anak koni situme yang di bekas rumah tangga keluargamu bayan mayato bagai contoh tu borokku anggiak boyo hela di hutu borokon boro hurang borokon aju helakku bayan mon ina sebagai contoh dari hutoko helakku mau lihat tema sampai boruku dorok kuro tuh kasihan sudah naik tangarong masuk kurang di bekas rumah tangga nak doa dong alai kubu doho panutan bagi persudut di helakku bagi ina situruo dari di sope boru omma ulas selaki di botohor labatannya burukut boro lawa elakotu uleong di situ meang boro mama hei helakon baradada tadama ho boru di raja burukut boro di paheho helakon ate boru napotoro hakku sudah naik hata ni babai ikon bukti orang mulu jadi soalnya penutup merokku bintang mana rumiris opun nasumorok anak ketong diris dihamu baru tuh baru sari madu pijualan nari ade borokku doa lah mola tema musik kami tahatung naik aku sela dan kamu musik nahu kartu sih ya biar
jakon pasu-pasu perbagas sokamuna satu rata mahiti bagas jorong duata sayang dia mari buruk kuru helaku itu mengabing anak mengabing boro aja dengan musa rumah dua boro tupe di helaku nanti boruku di tanah perserahan asal pindah kau dulu rumah di jual rumah pasaktian mana dunia be buruk guru helaku berdalani saya kusima dabotan persaudia batu tu jadi disong buat kami ulus daging muna elah doto burudah munan berek kamuna sian untuk ulus alai berek kamuma somon las ni rohania kababam ate dopungmu ate berek pemene asal dia betul di pasu-pasu Tuhan per rumah tanggamu kan gawe rumah tangga la berbahagia rumah tangga ketutup tanpa pasu-pasu siap Tuhan aja rasa isu rumah satu petean rumah sahat kami marah kudus Tuhan muna enak kudu buruku sahat maha muna Tuhan kalian sahat maha Tuhan kurasa musik kami karena pasal nama terus tuh helak nami doh tu baru nami oh harus ada pengertian oh ya kemarin masa boleh kenal mata cerita yo guru ini opung nang boy lo yang mana saya sado tapi itu ya do saudara nombu tuh dong sawarmu mau lihat kemana di Jakarta. Kemudian kadon, pukot si kubangon, nagpelas korak mandon. Ukira don, kuwakir jauh di Sibion. Kalau mas Sibion, don tawarmu, ukiri mau. Kondo kayo pangwarak mo lihat na ituan masa itu rumah kakak-kakak sa mauluson namin kamu sa may kasalut ng panggabihan sa hatupan korak batutu musik
Kalau ada lulus tuh deh. Baca umur maha budaya buang tidak. Iya, Kamu betul. tadi di Muna asa boya orang tuh bata mate. Oke bilang. Oke. Mulatung perong kata nami nasalah na ulang lumi gulong ay pasatari. Mau lihat. Jadi deho itu do baik mulang tema tutu tapasahat di mata para sirohai sialan gagasan sadario dunga di pasu-pasu Tuhan jauh pada batamu kita ngas jorona berhite-hite na posona jauh itu oke sayang giat manyan bagi keluarga na berbahagia kamu sayang giat matutu gabe keluarga daboy si Tiron di teman-teman di masyarakat terhubungi main keluarga na senap di Joloni Huria. Saya dapat muna nauli na rin kanding ulo muna. Saya gabi maamu maranak magburu. Gajang mau umur muna saat pro di sahur matua. Iya, betul. Kadonya menyusul. Songol masalah nami lae itu lae. Orang gua songol kado lenon nami tuhamu. Alai batang bawa pas atom nami tuhamu. Mau lihat. Nanti susah dia pas maru nama jalan. Gabi. Jadi kota Muma. Angkat bangunan usaha teh. Di Batam itu. Ya mereka yang masih kirim sungguh tadi di Batam, Batam. Oke. Jalan. Betul laut. Jalan betul. Jalan mau buruh, betul laut. Oh, jalan itu jalan. Oh lo, langsung transfer. Jadi lanjut ke rumah. Maju pemboy, apalagi petikion oh. Di bawah kali bos kita, yang berbeda berbor. Boy mah, kamu kedua belah pihak keluarga yang Nami selain Suaksoni keluarga besar yang Nami situ ya. Mau lihat.
Lagi ma, ulolas ni rohani video ulolas ni rohata sa dario. Naktok katikin na yung robe. Kita berdua nakka berkata-kata selas ni rohat kita. Si Jalota berhidup pasu-pasu na tuak katikin na yung robe. Iya tuh. Oti pak jolo tak ko pasal tok kopi botok tu. Do lagu. Nah itu las rohanami udah muda. Didolas ngeruat ke senerion ima dinau macalo pasu-pasu padong asari beon berenami ima nagawi pangguaramu berenami suruh mau suatu ngelak ko itu malah kita tuduhan nih bungai patri Tuhan ini pasu-pasu na to ibo gargasan na ibaso to ibotok kulitku kulipe berekon Malas ngeroa kita ibu kali senerion. Tangiang sian hami hula-hula muna nang tua katikin na ngerobe. Kita baiduan hai basuk tuamu. Kita baiduan aka pacaryan lomak tuamu. Asa boy lube marmunu-munu yak kabereku nong ikut-ikut magodang ada takas do kuberen nasida. Radi hilala rohak ngaroa kasirokat itu dina. Alai manak na wabe Tuhan do amanok Tuhan ni sa dunia lae torok dohan hula-hula muna na 1000 tahun nang di mana pasugit na silay terlumowi ma di mana pasugit na tarudo tuksong ano pe panjong-jong namin lae so tungar pa buhay di marohan muna dira nabi rohan namin adong dito isi dua-dua langit arep pinay mana atau arep pinay na siang kia malay kasakap nauli na rin ganito katikin na ro siang kia madipasu-pasu dua nak kasakap nauli na rin ganito katikin na ro atau nak pula gajang dohonok putih botok ko na ito asa dohonok dua madawonok ko aduh-aduh pang betul-betul ko berarti betul-betul di horbo keng sa horba dua mak naik ko do botok ko pairing di paupo sahatu nomor nini sahatu nomor nono Mbak Dudu. naik pe bereku uli tiki marmasa no masa noai las rohanan bere tulangmu macai tiur sude ulot ke senerion anggi ma nang tok katiki mangiupe tiur ka perjalanan di rumah tangga muna di pasu-pasu Tuhan perjalanan di rumah tangga muna napos doro aku bere adong do bubege aka pedoan mana ka hata-hata motivasi rumah tanggai berada di tangan ni paniaran di tangan ni istri alina pos doro aku bere ngagudang di bere ko kagrumi di panguluan lagi mata kasu bere perjalanan do manang pangarap do pos doro aku bere ya di rumah tangga sitiruo kamu rumah tangga sitiruo di jolon ya toro lumawi ma di jolon Tuhan atau apa nami setulang muna asa ibu kamu bere ini tador muna asa supang masuk ngido ni si dua bitang wan rumur beris to muna sumoro anak petong dia mau riris opu pe boru pe tutor betul asa anon pas aton nami songon ulos kere pak tuang bere nong bere kamu sen nilai na alai perhitian mitang yang nami don holong irohan nami angget siga jangum ramu jala si toro pinopa betul. jala tu penon duk pasata men menulos nami tongon mak calon muna songon hata di situ dua asa satu lumayan satu butian tuh tiga ras tuh di rodang bulan duk pasata men non ulos kere bang tuamu saha mau tubang gebean saha ma tu parhorasa betul. atakon atau teban ala dong do pertubuku di hutaun puasa ma tuang jadi mulai tema di Tuhan tah lamang ada pertikian di bagas las ni rohai tak pernah tokon di bagas senarion mulai sian nama buka saha rodi nama ujungi tu di Tuhan taruh di tadame na sumurungi parjolo tu iboto nami doho tulai nami silain hatanya para komanak kini hata nami sada hata mami tuhamu
sadaha tambahan itu hawa teh yul hoda manabay na batik ngay asarong tadala na habi di son hula-hula muna tidohodok kuma tumulo mucaya song yang timoto nami dohod lain amis tumeyang bubereng do lujan nilai ko pasahat tontonan ini udah ketukon surat na tuh sudangar tusik daun dan itu ketukon nilai ko do bubereng mana tornak undang bui na sida ala nung badua ay nakpason ima ala ni rekok ni na barhula-hula di barhitima so na manabay hata na para konak itu hamuna dua ibibere nami dohod bere na barbera na mado ba tuwe Kristo si tumeyang noay bawala ate matotong doon nami natuari sada apalah tulang budi tuba ma budi tuba hamu no mapala sa eva stakas na ale boleh sok do mandong nang isona 4 tahun prakon bahay matulang budi sonda itu dah di posrak budi tunga tuba ata mau beli hamu mesti sibarani di sido ciboya i makatulang mo tibar hitai ma rodo habe no ang akatulang budi son ima copoparan ne punta si partane borgin do copoparan ne punta si baik dua boru ebere boleh tuh pedang sok kami sudi na berketepatan arong akolon nauli hotok nak kiling lao di berhitima ng martangi yang do habi tutuan di parsari pemunaon ng ojak di jalo hamu ima pasu-pasu sanamat tadewata berhitina posunay ima di pasu-pasu pardongas sari pemuna asima tuturo rohanya mata dewata ditanya nami tu akka arina bangi huton agiak batung rumah tangga muna iberekku nandok iberekku gawe rumah tangga na bahagia kamu di tonga-tonga di keluarga besar di sisi lain doh di keluarga besar marga situ meyang agiak matoko Allah kamu ajaran jalan Allah na mengajari tu akka arina bangi huton asaboy dapat titan wang luwi dapat muna na dua dia akan asinakat ni rohanami akan atoras luwi bidang tulang muna asa tuan lah kamu tua cikorung duduk di purga tua pita-pita nami akan tulang muna nuai asli rohani tuan kita nyotang yang nami tuan anak kawat dong dok tua boru dong atai sahat batutu menurut di pasu-pasu tuhan tadi kita yang dia kasih tubuhnya anak dok si tubuh di boru tentu sehari kau panggil dokter dia akan ngulun di parter diun nang digulun di daging onipe alani asa sendiri di pakak mai digamai kembali no siosor neduri manang tu dia mai mereka mangalaka saya tu si mahamud dapotan akka parsaulian betul tu asa ramoti tadi pardalana asa emes tabatu ba panglinggoban ni dikinamu tu amat tadi wataro si tua manang tu dia luhuk na mahamud di paroro betul asa hukum ki mapagina sahak basulu sahak batidogo tuotian nuga sahak bebere di calo hauna dua noai ima pasu-pasu pardongas cari peoni sanamat tadi bata bakita na posona leleng bahu bangulu dia saat tu na saur tu banggali itu apa yang ada hari kita tay mau saya tuh aku na jalur aku mama tulang musiknya ala roda mahami tulang ni bigara nami o pasahaton pahiti ni tayang nami ima ulus na marabu bandang bajo grabe Iya matto marpenagi marbiniga mata di bata isahappo mari verena nami do burunai ye veremu sarau masodok di tua sasa disuruh ba sak batu batean bunga saat leka bata pas-pasu do beremu do burunai do tu velanami sak mai to saluna tu banggawe sak mat korona sa budi matla bakam musik guys
luluata pasarata apalagi Kion ini apalagi audo tulang ni direktur na Bangulyon berokku jadi aku salah mau hubungan benar kata kau apa yang ada di Kalimantan ini jadi mulai tempat yang mana kata madu itu kita bereh kalian sih perlu banget kata kon pokoknya hilak dia berian itu begini anggo pengedokku hilak dia mana berakku jangan lupa busuk kudo tongdo hilami tulang jadi iman tutu bereh kalau tongdo sama narokun ke dua rokonokku na hotel dia begitu tongdo margulang-gulang tung baru sampai diberi dalam beri hot tetap deh baru ditulang betul jadi saya turun anak mau tuh baru 7 non sama narkon di juga pada dokter tua puna sebelum saya suruh maju pas tua puna lagi datang di aliran kita tuh pihak di Tongaonan badan muna mah nasura sirang ton bimuna mah masih gonggongan begitu panggilan jangan pas-pas masih saya tulangmu tong dosong norok konakan di situ buat arah kamu dua boru jala kamu rekod di dua musik apa namanya giring-giring gosta di tuburan di Sikoro saya kalau mau mengiring-iring jala mengaupa-upa anak doro-doro mbak tutu jadi satu saat panggilan tentu hata tongdo sama hata hidup dua pas atau pun tuh muna sasa di Solo ini satu batean toh di rodang di bulan sesa mau mengulu satu pagabian satu pengurasan di jalan di dongan itu mbak tutu sama di mana gue do pasahat sekali kamu pandai nami kalau lepas dapat usul mah habis yang akad tulang nak tulang kedung ada otak tulang mengikut jadi banyak kau mah musik kau partusi mau lihat
sao nakatang yang kunay Raja Nabi. Boy, kadang keluarga Nabi berbahagia sahat tu nasar batua. Semua Raja Nabi. Harap satikyon ng manjalo pasok-pasok para masaripil. Anak doon. Permen Nabi. Kabaw bumunan. Morombe. Sepertian nom harro nami Raja Nabi mendapat kamu las maroha muna. Sama nerok munero ke Raja Nabi. Tak sudah turun mulu sesaku nubi padia. Tak sudah ada doa nampe pabeben nami nasi sadia. Alai marhitelas ni rohana nami Raja Nabi. Romahami nalaho manobono bahamuna. Raja ni hula-hula. Baru nami terpersiap pekabuhian di sini. Asa saur sering kau putra berjoli. Asa bitam na rumis to pun si morok dilo di berbatua. Asa harap peri di sebaru itu torok dengan nama asau. Amang par musik nami. Lain ma ete na bergujau asa home. Dah ambil.
Belum?